ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka Mmakgabo. Ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba ebile ke rata gore le share le di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a tshepa gore tlo ipsena ka taba tše le gore ke le tshwaretše tšona. Ke a leboga. Okay guys, ke nyaka re dira molaetša wa rena wa beke yeke re bona gore na dilo tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang. Ke a tseba re ke kgale ke sa dire di-weekly predictions, ke kgale ke sa dire di-video nako ngwe ke no gotla ke fila ke no ba le go no lapa ke santse ke di dire goba ke sena energy ka boka la gore energy must be balanced, energy must be exchanged in order to create balance. Okay, ke dira this video for free ke something to do kore ke dira the weekly prediction ke it's like a consultation, but this one it's a general one. E ka resonate le batho ba bangwe goba ya bolela le bona, e ka nna ya se bolele le bona wa some of the things di ka bolela le bona. It's like a consultation, it's like I'm offering this consultation for free. That's why nako ngwe go tšela gore a ke na maatla a o dira this reading, because how dira reading, any type of spiritual reading, there must be something must be exchanged. Okay, so it's okay as ki dire for that week. You can go to the old one tša kgale tšela sa le ka dira kgale one choose it ya tšona wa ithiletša maybe ka o guide somewhere o ka ke topela something from yona like okay, unless nka tla ka another way long gore energy will be exchanged like for me gore kgone ba le maatla I would rather this reading every week. Ke na le the hermit, ke na le the devil. Okay, ka karta tše pedi mangwele a ga ba go botša gore go na le ntho e le gore e tlo diragala this week, ntho e le gore o tlo kopana le yona this week. Okay, e ka ba ntho e le gore mohlomong go na di-decisions, big decisions tše le gore o swantše o di dire ka ra bophelo ba gago, o swantše o make this choice. So o tlo ke kgwetša le gore wena o ke kgwetša o le in a crossroad mo e le gore ga o tsebe rona o choose tsela e feng. Ga e le rona batho ba duela gore you need to choose between them, a tlo tseba rona o swantše o choose mang between batho ba uwe. Okay, maybe ba bangwe le na le mathata ka ra manyalo a lena mo e leng gore kgwetša le gore maybe your partner a kwane le ba geno, and then a o tsebe o choose eng, o choose ba geno or o choose your partner, or o choose your partner goba ba geno gore o kgwetša le ka re ga bothata bone bo uwe. O mongwe kgwetša le gore go na le this big decision a sentše a dire about their career, about their future, about their business goba mohlomongwe go na le mo e le gore ba go promisitše mmereko maybe ke company tše pedi, but then ga o tsebona o choose ye feng. So ke di-choices tše le gore you need to do them, you need to make them ka ra bophelo ba gago this week. So these choices di a fihla, so ba re o choose very carefully, o choose wisely. For gore o kgone o choose carefully, dula fase o connected to your soul, rapela bolela le mangwele a ga ba kgone o make o thuša gore o kgone o make the right decisions, the right choices. Maybe this is about you o decide to move on from this relationship, wa tsona o dule ka ra relationship ye goba o move on na. Maybe ke relationship e le re tletše ka mathata, dintwa, dikgagano, a gona peace, go tletše stress se ntši ka ra this relationship, but o sa rata mothoki mare pelo ye nngwe e go botša gore o swanetše o kgaogane le this person o move on, but yela lerato yela e go botša gore no dula gotlelela dilo di tla change. So these are some of the choices tše le gore o swanetše o di dire ka ra bophelo ba gago. Or maybe the key about your career o tsebe na o choose eng between these two things or these three things di leng mo pele ga gago, ga o tsebe na which one wa di rata ka mokana tšona, but you need to choose one. Okay, so this is about choices, but make sure you make the right choices. Šomiša thapelo ka ra choices tša gago, e re thapelo be yona e tlo go guide ka ra di-choices tša gago. Okay, for some maybe go tšele go na le something se e le gore se tla bofelong, maybe like for instance ngwaga o fedile le tlo tswalela mmerekong next year ke 2025, o tlo ne lebelela rona 2024 e go bereketša ga botse na.
ke eng le tse le re santse o di change ka ra bophelo ba gago behavior goba ka mokgwa le o dira dilo ka gona ba ka mokgwa le o nagana ka gona when coming to bophelo ba gago dilo tša marato di-relationship mabaka a ditšhelete ke eng tse le re santse o di change gore 2025 e be a better year for you di-mistakes tše o kopane tšona this week mathata di-failures tše le di diragetše gore di seke tša ba gona in 2025 so this is about choices as well okay for some o kgotse le gore go na le ntho le re ya fela akere maybe ka ba mmereko ene o kgotse le gore pele e botlhoko so ba re tseba gore dilo tše di botse dietla maybe this job was not meant for you goba ebe no ba like maybe sort of probation yana goba testing yana e le gore mangele wa bakgale ba o file yona ba nyaka bona le behavior ya gago jalo le jalo goba ntho e le gore maybe e be e traina monano wa gago goba your spirituality akere ka nako o khotsa that job it has got nothing to do with spirituality mara o khotse le gore ka re ga yona there are too many spiritual things happening there you need to learn from those things you need to grow spiritually within that work so now it is coming to an end so a re gore ke mafelelo a bophelo wa mafelelo a dilo ka moka maybe this thing I feel like into gore another one a better one ye tla mo go wena so make sure ya gore o shumishe tsona dithapelo gore ge this better thing e tla mo go wena e khotse le o ready for yona okay gore khone o tlo tlisetsa di good results tše le wena o di lebeletše ke na le the 3 of wands ka ba le the fool ka ba le the 9 of wands ka nako ngwe tlo khotse le gore ka ra mšomo wa gago o feel ka dilo di sepela very slow especially tše le di go tlišetša tšhelete le tše le o bereka ka tšona di go tlišetša tšhelete maybe ka ba business ya gago o re ka no bana mo berekang gona mo le go feel ka re ish increase yang ke ba gona goba ge e tla ga nnyane business ya ka ga e performing much better a ke kgone go no dira tšhelete ka speedinyana I get like I'm like gona le mehute mebedi ya batho mo lefaseng gona batho ba ile gore ke they are into material things ke batho ba ile gore they are after money ba nyaka tšhelete ba nyaka lehumo so this person ga dirile a business go tšela business ya gage kona e thoma e no performa ganyane ga itliše tšhelete ka speed tšhelete le gore yena wa inyaka then motho mo sotlo ba le go fela pelo so gantši people who are into material things ke batho ba le go fela pelo o nyako bona dilo di diragala ka speed ge a investa tšhelete o expecta gore tšhelete la e growe ka speed santefa nako tše dingwe mo bophelong a go besowe goba dilo tše dintši le gore di ka affecta tšhelete ya gago ra ba le batho ba ile gore they're not into material things these people ga ba na taba le lehumo ge ba nyaka tšhelete ke ntho e le gore ba kgone go survive that's what they're looking into so these people ba very patient ga thomile business wa tsa gore business ya ga e thomile e ka snap yana gore immediately a thoma le tliša tšhelete e ntšhi ka speed wa tsa gore business ela kore it's like ge motho a se tša sepela mo di anamela di-steps akere o tšea one step at a time so le mo go business o ba ka mokgonowe this type of people they're very patient ga ba fele pelo akere so ka nako ka re o lebelele tša bona ka le tša ga di sepela ga botse motlho mo ka no check gore na ke eng ntho le re affecta mošomo wa gago ke eng ntho le re affecta tšhelete tša gago if ke ntho le o kgona go e controller akere o ka kgona go change dilo ka mokgodileng ka ona gore gore o na le matla o dira sowe but ge le gore it is something le gore o ka se kgone go e controller go na batho ba ba e controller like for instance maybe o bereka mo berekang gona and then salary ba o fileng yona you are not happy about that then ke nako ya gore nako ngwe ka no decide gore okay e re ke apply something much better maybe ke apply a better job somewhere goba maybe if go na le promotion ka mo mmerekong tše le re space for promotions maybe nka apply le na maybe ba ka ntšea akere goba maybe o decide gore e re ke studiše something else e le gore mohlomongwe ka nthuša gore ke kgone go kry-a better things better job better offers ke kgone go tlo kry-a salary e khile gore nna ke e lebeletše akere and then when coming to batho ba di-business ba sa bola le lena ba ile gore ga lena di-business or you are not business minded akere ba re ba o file botlhale you have everything with you you have everything in you o na le botlhale o kgona go make di-choices or always make the right choices plana dilo tša go gabotse ka mehla o ska ba le go fela pelo ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona
bolela le mangelo a gago ba kgone go guide on this journey, on your business, on your career, on your profession, jwale le jwalo akere. And then ba re bothata bo ka bang gona ka mo go wena ka banthela gore ka nako nngwe o ka kgotšela gore o ba too excited goba mohlomongwe ka baka la gona go fela pelo go na le tše gore a o di šetše le tše gore a o di tlhokomele, then ke mo e le gore o feletša o dira di-mistakes gona akere. Ke mo e le gore thoma o experienca tšhelete o loser tšhelete e ntšhi ka ra bophelo ba gago ka ra business ya gago, go ba le dilo tše le gore wa di misa, important information, important knowledge, important documents, wa di misa those things. A kgone go update dilo tša gabotse, a kgone go reada dilo tša gabotse, o kitimela go signa o so ba le those documents gabotse. Ba re ka baka la go fela pelo, e ba patient ge re tla ka ra dilo tša bophelo, ge re tla ka ra dilo tša spirituality, go dilo tša di kgone go sepela ka tsela maleba. Okay, ka buša ka ba le the 6 of swords, the 2 of swords, ka ba le the strength. Mara ka nako mo gona mo bekeng o ka kgotšele gore go na le ntho e le gore wa e plana akere ke December e batametše, wa plana for di-vacations tša gago, wa plana for di-holidays tša gore na o nyako di-spenda kae jwang le bomang jwalo le jwalo. Ka mokgwa le o tlo di-spenda ka gona, yes e tlo needa tšhelete akere. So ka nako o tlo kgotšele gore you are not sure ka di-options tše le wena swantse o di tšee ka baka la gore mohlomongwe le mabaka ditšhelete akere. Ka mohla o tlo no choose what you can afford, but wa re o choose what you can afford wa make sure gore ka mola mathoko ka mola o beetše for January, for bana January, for wena January dijo, go patela di-bills, di-petrol jwalo le jwalo akere. So ga o kgone go make this decision go feel kare whatever you have is not enough akere. O ska gapeletša dilo tšea ka ra bonus ga gago e le gore ke ra bonus, tšea tšhelete go bea aside o beele for January, and then whatever is left ke le gore maybe le ka e spenda akere la ipsina kana le balapa la gago. Yes, le ge o ka se tšee any trips to anywhere, you can still enjoy yourself le family ya go ka mo gae, mohlomong tša sono ya memolong ditoropong goba kae mo moving la no ipsina for nako ene goba parking la ipsina for nako ene for a picnic akere ge e le gore o ka se kgone go tšea a long trip. But go ba bang ke bona le batho le gore le plana di-long trips, maybe le plana go yo etela family members kae jwalo le jwalo, di-friends jwalo le jwalo, but make sure ya gore mabaka a tšhelete a gabotse, or maybe le plana go ya mawatleng ko na tšhelete gaufi mawatle jwalo le jwalo. Make sure ya gore mabaka a ditšhelete a sepela gabotse, o seke wa gapeletša go dira dilo di sa sepela gabotse ka gore January ga e tla o tlo ke tshola, and then whatever is going to happen ka January it will affect your whole year, your whole 2025. O ka kgotšela gore o spende tšhelete ka moka January ga ona selo, obviously o tlo nyako ya go mashonisa, o nyaka go tšea di-loan o adima kae ge e boela tšhelete ya boela le di-interest, then automatically affecta letseno la gago la 2025. ba re o botlhale ba o file botlhale ba o file maatla a gore o make the right decisions. You have free will akere gore na wena o decide jang, it's up to you, but mangelo a gago ba kwa botlhoka metlha ga wena o itla go bona o ba llela o sena tšhelete, ba bona o sena selo, o sokola, o tshwere ke di-stress ka baka la dikoloto jwalo le jwalo, o tshwere ke di-stress ka gore o sa kgone go afforda go phethela bana ba gago ba balapa la gago se le sela, ba kwa botlhoko akere. That's why ba re yona free will ya gago e šomiše ka tsela maleba, make the right decisions. Ka buša gape ka ba le the King of Pentacles, the Ace of Pentacles, le the 6 of Pentacles. Okay, karata tše ke ba bolela ba re yes, tšhelete o tlo ba le yona. For most of you tšhelete le tlo ba le yona this week. For some of you o tlo kry-a melaetša wa gore you're going to get money, you're going to receive money. O ka kry-a that message through a telephone, through an SMS, a WhatsApp, an email jalo le jalo ya gore o na tšhelete gore o tlo e kry-a. It's gale maybe ka ba from next week or the month of December. I kry tšhelete go sena e kry-a o tlo ipsina ka yona, you're going to spend it with your family, o tlo kgwetša o thabile. But ba sa botša ba sa re e šomiša ga botlhale, ene ba ka thaba kudu mangelo ya gago ge tšhelete o ka kgotšela gore o kgona gore o thuše le someone else. Gona mola topo mola o tla ba ntse le gona dira di-grocery tša gago, o tlo no kopana le motho le gore o sokotše, o tshwere ke tlala, wa mo fa something a re ka dijo, go dira sowe the universe ya thaba because you are giving to the poor.
the universe e gana fela ga le re khotse le o tša tšhelete ya gago o fa motho ile gore o nyakela for the drugs dinyaope jalo jalo the universe ga inyake sowe so go ra gore if those who le wena o bona gore this person ke nnete o tshwere ke tlala this person ke nnete is in need thuša motho ene gore wa bona gore motho ke nnete kore o na le o ikemišeditše go ba le bokamoso bo bokaone motho e le gore o ikemišeditše kore go dira gore bophelo ba bo be kaone motho e le gore o bereka towards his or her goals motho e leng gore o na le ponelo pele o ka khotsa motho mongwe maybe e le ngwane mongwe a passitše grade 12 ya gage but a sena tšhelete ya sekolong maybe o ka mo fa something a sa ka ra ile gore o na le yona gore a kgone go thuša for the registration ka January goba ile gore ka mo thuša for transport ga ntša nyakana le di-space moki le moki okay ka buša gape ka ba le the Ace of Cups ka ba le card e reng wena ya re transformation ka buša ka ba le the King of Cups beke ke beke botse ka rapholo ba gago o ka o thabile o ka o ratwa le wena o ka o ina le lerato tletse ka lerato le lentši mo pelong ya gago your heart chakra le your higher heart chakra they are filled with love ba re ye ga se nako e la gore o tlo balabala ka mo pelong ya gago o tshwenyegile o nagana ka dilo tšela tša go koša bohloko ye ke nagana ke nako yela ya gore wena o nagane positively o ko o thabile mo pelong ya gago o tshwarele ba ile gore ba o fošeditše gore o kgone go move on gobane ye ke nako la transformation o ka lebella karata ka ya transformation e dutše in reversal ba bolela ba re bothata ke go se tshepagale mme bo na le tšele gore wa di dira tše leng gore maitshwaro a gona ga kgatlhe manyelwe a gago so lokiša lo tša mohutonowe o se ka ba le mokgwa wa go bolela maaka goba mohlomongwe go ba le masebo go seba ka batho ba bangwe go ba le mogolo wa go lakaletša batho ba bangwe bobe go ba le mogolo wa go ba le jealous mogolo wa go ba jealous ga batho ba mo botša taba tša bona tše di botse wa khotse le wena pele ba bohloko ga o nyake batho ba ba dira dilo tše di botse ka ditšhelete tša bona ba ka maphelo a bona go ba khotsa wena mogolo wa gore o phela o gata batho dikhontse o kweša batho ba bohloko o ba khesa o ba rogaka o ba moka ga ba nyake dilo tša mohutonowo automatically wena ka o dira those things ka that behavior o kipiletša madimabe ke ntho ba inyakang go na le batho ba e leng gore ba tlatla mo go wena ba rometše ke the universe motho mongwe le mongwe ga le mo lefaseng o na le a purpose so ka khotela gore wena purpose ya gago go tlo thuša batho ba ba itseng so go khotela gore o na le mokgwa o se tshepagale the universe e tlo palela ko romela batho ba mo go wena ka gore wena ga o tshepagale o ka tla ba se ba fe maele a maleba so go kwa ile gore motho o nyaka maele and then wena ga ona maele a maleba the best thing gore o seke wa mo advise because ga ona maele a maleba ga ona di-advices tše di kaone tšo ka mfang tšona tšeo tlo mo fa tšona ke tša go tlo mo latlhetša rather o gomole o mmotse gore ga ona ka mokgwa le ka kgona mo thuša ka gona a fetele pele because the more o thušago batho in a positive way ke the more the universe le yona e tla go blessang karata ka mafelelo šiona e le gore ke melaetša o tšwa go the mother earth ya re wena re secret nectar a re wena a re I know exactly what is needed to bring you the deepest fulfillment mother earth o re wa tseba gore na go nyakega eng ke eng ntho e le re santse e diragalo ba ke ntho e le gore ya nyakega e le gore e santse e utlišetše gore fulfillment kore o kwe o le fulfilled o kwe o thabile kore o no kwa kare you have everything that you want in life a ke bolele ka lehumo that feeling ya gore you have everything that you have in life o feel happy o na le mo dulang gona mo robalang gona mo tšhabelang diphefo gona le dipula gona o na le dijo o na le diaparo o thabile okay a tšwela pele a re I know what will quiet your mind and inspire your heart mo bolela ka ntela gore o tseba dilo tše le gore di ka kgomotša monagano wa gago your thoughts batho ba bantši bošego a robala gabotse go swantse gore o robale go thoma o tla those negative thoughts monagano wa gago phela o kitima even during the day ya re diragalela o ne go tšwa dutše fase monagano wa gago ya kua le kua o nagana so many things dilo tše dintšhi di tla ka ra monagano wa gago di tla di fišalane morago jalo le jalo
o go tsena go le go shoma go ba o le ka o attendile course e itseng go ba o dutse le batho ke meeting or di dutse la bolela batho go tsela gore o moki ka mmele akere but monano wa gago o gole monano wa gago ga o moki so are o tseba gore na ke eng le tšo santse diragala gore o kgone go quieta go gomotsa monano wa gago go ka thuta go quieta your mind o tla kgona go receive the messages from your kids o tlo kgona go dikwa those messages because normally those messages they come in whispers but ga monana wa phela o le busy o ka re ke traffic gore ke go phethezela go godimo le fase o ka se kgone go kwa those whispers from your kids okay abushare wena are trust in the unexpected gore go lwena motho e ba le gore tshepa e ba le trust e ba le faith e ba le hope o ka kgotšela le tse wa lwala but wena our trust batho ba o thušang ba o fodišang obviously o ka se fole go sa trust your medication over your herbs traditional herbs or whatever herbs that you are using o ka se fole so mo bophelong go nyaka ga trust o ka kgotšela o na le project e itseng le go bereka ka yona a o trust gore this project e tla to an end e tla fela ene e tla ba very successful e tla tliša di good results those things di ka se be gone because wena ga una trust go sa trust batho ba bangwe then ga ke tsebe okay I say are wena are I make all things work for the highest good so Mother Earth everything e le wa e dira mo go wena everything e le wa e dira go everyone mo lefaseng o make sure ya gore batho ba shale ba thabile batho ba kry di results tše di kaone tše le gore bona ba dinyaka so gore a kgone go guide akere gore o quiet your mind and then o kgone o be le trust o go thabile mo pelong ya gago pelo ya gago e tla le ka lethabo ka lerato you need to learn to connect with her you need to learn to connect with your guides rapela bolela le manyole a gago bolela le badimo ba gago e ba le boitshepo e ba patient o ska ba le go fela pelo o tsebe gore ntho nngwe le nngwe e na le nako ya yona go fela pelo o tla dira di-mistakes tše dintši ka ra bophelo relaxa o be le boitshepo o eme ka maoto o tšee action o tla bona everything will be okay ke a leboga go me go pala le ipsineng ka beke ya lena a re kopanang gape beke e latelago ke a leboga